Kushubile wengane zakwethu mayelana ne-spring picnic negcokama elisha noKhehlelezi noKhuzani. Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyela kani lo mbuzo njengamanje ukubingelela wena-ke umathinto acebisa intombi ngomela amehla abanye ezibaqhumela imali ngana kwethu ngabuza kulokho lokuqala la cela ukuthi usubscribe share uphinde comment futhi ngane zakwethu mina ngokubuka kwami indaba kaKhehlelezi negcokama elisha ibicacile uKhehlelezi uma ichaza, kodwa-ke uma isivela futhi ngoKhuzani isibukeka ngenye indlela. Kodwa-ke uma nginqamula ekaKhehlelezi, uKhehlelezi uthi ubekhokhela igcokama ngoba ufuna liyogqoka ijakhethi emcimbini. Akanqabile ukuthi uKhuzani amkhokhele umthandeni, akashongo futhi ukuthi ngoba sengemkhokhelele umthandeni Khuzani ungabe usamkhokhela. Mina ngimkhokhela 250 ukuthi afike emcimbini, njengoba bejeni seqashwe ngomcimbi ka-220 of which ngabe bemqola noma ngabe bengamqoli asazi. Kodwa-ke ngokubheka leya nto iyisistimu enokuhlakanipha phakathi. Okay, njengoba uKhehlelezi ekhokha 250,000 ukhokhela umthandeni, ukhokhelela ukuthi agqoke ijakhethi, hhayi ukuthi aye emcimbini kuphela, kodwa ufuna ukuthi uma esefikile emcimbini aphinde agqoke ijakhethi. Kodwa-ke uKhuzani bese eyiveza engathi uKhehlelezi uyaqolwa, noma-ke khona into-ke afuna ukuthi basebenzise noma umthandeni usebenzise igama elibi. Kodwa-ke ithi ngikucaphunele lapho khona-ke uKhehlelezi eyicacisa ukuze ubone nawe ukuthi-ke uKhehlelezi inhloso ukuthi umthandeni agqoke ijakhethi lapha, ukuthi uyobe mbethe noma uyobenze njani, kodwa meyiphethe nje leya yabuzo. Kodwa yini wena le engakwenza ukuthi kanti uloku ungiphusha, yini oyifunayo mkhulu? Kanti ngathi Thambo wethu mina bengifisa ukuthi ufike emcimbini kunejakhethi, le jakhethi bengizonitshela nje nizokhumbula ukuthi ijakhethi etrendayo kakhulu lena ebhalwe amagama amaqhawe noma ama-legend amaningi abhalwe la. Ngathi bengifisa mfowethu ukuthi uma ufika kule all white ufike ugqoke yona le jakhethi uyo-advertise yona kulowa mcimbi bonke bephelele, sisapota ibrand yomuntu omnyama, umfana nje waselamonto oyena owakhe le jakhethi, simbonge esapota yona. Wasethi yena ayi mosho kanjalo mina mfowethu, first come first serve, imali mayikhona ngoba vele ngifakiwe postini, abantu sebezi abalandeli bami bazi ukuthi ngizobe ngikhona emcimbini, anginankinga. Ngathi mina into engingayenza ngingaseka umcimbi, ngingaxhasa umcimbi ngokuthi ngikhokhele wena le mali yakho oyifunayo 150. Hayi okay, ngibuyele kulokhu kwethu. Uma nje usazi isiZulu lento isicacile ukuthi-ke uKhuzani akaqolwanga, uKhehlelezi akaqolwanga. uKhuzani akusetshenziswanga futhi igama lakhe ukuze aqolwe, kodwa kusetshenziswe igama lomcimbi ukuze kuphronyothwe ijakhethi, njengoba eyichaza nje kanje eyihlakaza uyicacisela khona ukuthi akaqolwa. Kodwa yena uxhasa bani? Uxhasa umthandeni, uxhasa umcimbi kaKhuzani ngegama likaMthandeni, ukuthi umthandeni agqoke ijakhethi emcimbini kaKhuzani. uKhuzani sengaqhubeka akhokhe imali yakhe. uKhuzani akushiwo ukuthi ngoba usedeposit 40,000 sekumele ubuyele emuva, njengoba khokha 250,000 okucaca khona ukuthi owejakhethi kuyophronyuthwa ijakhethi. Uyazi ukuthi uma ngabe sigqoke umthandeni izotrenda, usho kanjalo. Ngane zakwethu mina ngifisa ukuchithela isikhathi, kodwa ngicela usubscribe ukuze nangenilanga siphinde sixhumane.